Tänään maalaan 3-vuotiaalle neidille. Idag målar jag åt en 3-årig fröken som tycker om gult, om katter och om snäckor. Tämä neiti pitää keltaisesta väristä ja kissoista ja simpukan kuorista. Neidin mummun kotona on muutama simpukan kuori. Ne tutkitaan tarkasti joka käynnillä. Mummu, mikä niistä on sun mielestä kaunein? Tämä on mun hienoin. Hemma hos frökens mormor finns några snäckor. De undersöks noga vid varje besök. Mummo, vilken tycker du är vackrast? Brukar fröken fråga. Den här är min finaste. Neidin lahja on valmis. kaisihart.fi. Frökens gåva är klar. Kaisihart